Dani Ormond, Ferran Samil twabonye inkuru reka mvuge ngo yakababaro ku bakunzi ba Barca cyangwa se itari nziza ku bakunzi ba Barcelona. Robert Lewandowski nabagize ikibazo cy'imvune, uwavuga ko ikibazo kiri muri Barca gishobora kuba kiri mu bintu technique cyangwa se muri condition physique ashobora kuba atabayibeshe Samir. Bari exhausted, nabyita ko bari exhausted. Abakinnyi ba Barcelona barakoresheje cyane umwaka ushize, kandi ubona ko Barcelona tutabeshyanye ifite swadi ntoya. Ifite swadi nto, noneho bikanongeraho ko igira ibibazo by'imvune byinshi, ugasanga hari abantu bahora bakina badahinduka. Iyi kipe yitwa Barcelona ubushize Robert Lewandowski ari mu bantu batumye batanajyana finale ya Champions League, ko ntekereza ko niba ekipe itarimo Robert Lewandowski yarabashije kwinjiza ibitego 6 mu izamu rya Inter, maybe ko wenda Lewandowski yaza ko ari muri ziriya match ebyiri ari fit, yashobora kubonamo n'ibindi bitego nka 2 nawe, wenda bikaba byaba 8-7. Nubwo wenda nta complementarité mu mupira, ashobora kuba yanahari akarata penalty nkuko yarase kwa Sevilla bikaba wenyine agahusha, ariko nanone tugendeye kuko tusanzwe tumuzi, hari icyo ushobora kuba watekereza ukavuga ati maybe wenda yaza kuba hari byari butange option zitandukanye kuri ibi n'ibindi. Igihari rero kuri ekipe ya FC Barcelona navuga ko ikintu cyayo kiri kuyigora muri no minsi abakinnyi bayo, aho bari abenshi bandi bitwa ngo ni ingenzi bagenderwaho muri Barcelona, muri ekipe ya Barcelona ukwayo. Robert Lewandowski muri ekipe y'igihugu ya Pologne rwo habaye hagati ko umutoza ataheri yamwambaye igitambaro cy'ubukapiteni bikarangira ari ugiye bakamwirukana. Hari n'ikibazo cyo kuba wenda n'abandi bakinnyi barimo barafinya n'abandi baragize season navuga ngo zari zigoranye za zuzima bwabo zitazagaruka, ko nkunda kubigarukaho nubwo Rafinha wenda nta muntu ufite wamuvugira. Abanyabrazil nabonye abantu bakunda gucika intege cyane. Ese Rafinha bayatekereza nkuko Vinicius yabaye umwaka ushize nyuma yo kudahabwa agaciro muri Ballon d'Or, no mwaka urabona yatanga iki, kuko nawe ntabwo yigeze aba ibikorwa bye ntibigeze bihabwa agaciro pe giranje n'ukuntu yari yitwe mwaka ushize. Igihe rero kuri Barcelona afite ibibazo by'imvune bishingiye cyane navango buri kuri côté mental no gukoreshwa cyane, kuko Robert Lewandowski arakinnye cyane pe. Niba 2012 yari umuntu ushobora gutsinda Real Madrid ibitego 4 wenyine, ubu ngubu akaba ashize imyaka 13 akiri mu kibuga cyumva ko ugomba kumugenderaho, atagomba kuruhuka, ari umuntu ugomba kuba hari igihe cyose. Ntekereza ko nawe wagakuriye kubona ko n'imyaka n'imvune zimwe na zimwe zigendeye ku myaka, iyi mikino myinshi abakinnyi benshi nabo bakomeje kugenda binubira n'abatoya. Urabona ko nka Rafael Varane ikintu cyamukuye mu kibuga ni imikino myinshi yamubyariye imvune, ahita amera nk'utsibutse arigendera. No mu ikipe ya Como yari yasinyiye ahita avuga ati oya umupira ndawuretse ntabwo nakomeza muri ibi bintu. Ntekereza ko aba basore ba Barcelona benshi bari guhura n'ibibazo by'imvune kubera imikino myinshi bakinnye, kandi ubona ko groupe yabo ntabwo ari nini cyane ku buryo arimo amahitamo. Usanga nibyo ya rotatinga agakuramo Lamine Yamal, akaba yazanamo Ferran Torres wo gatoya mu gihe runaka, cyangwa se wenda akabona umwanya Firmino Lopez mu gihe rumadahari. Ariko uzacunge Barcelona n'abakinnyi bayo benshi ni babandi tuzi uvamo avanwamo n'imvune cyane. Mu by'ukuri nyuma yo gukina match muri weekend itambutse batsindwa na Sevilla ibitego 4-1 saa 10:15 ku wa gatandatu, navuga Stadion Olympique Luis Campanis. Barca irakira Girona kuri wa gatandatu, irabayagaruye Fermin Lopez ndetse na Rafinha batagaragaye muri match zitambutse. Aderal ngira ngo Robert Lewandowski agira ikibazo cy'imvune muri match ya Lituania mu minsi itambutse, ni hamuswing mu itako rye ni buryo ni bumoso, numva rita ko mwita ko rigibumoso mvanwa Robert Lewandowski mu minsi itambutse. Aderal nabonye hari inama hagati ya Hans Flick ndetse n'abashinzwe kongerera ingufu abakinnyi muri Barca. Hans Flick watekerezaga ko izi mvune ziterwa na fitness dahagije ku bantu babushinzwe kubongerera imbaraga. Iyo kote ya physique muri Barca yahagaze gute muri rusange? Niba waragerageje kumenya icyavuye hariya i Barcelona baganira ibice kuri iki kibazo cy'imvune nyinshi zugarije Blaugrana? FC Barcelona bafite ikibazo kitoroshye cyane kuva umwaka w'imikino watangira. Bisa nkaho buri mikino ibiri nibura bari kubura umukinnyi w'ingenzi, bari kubura umukinnyi w'ingenzi.
kuva kuri Lamine Yamal yagiye asiba imikino igiye itandukanye. Rafinha nawe afite ikibazo cy'imvune. Johan Garcia umunyezamu nawe yagezeho aravunika ajyamo. Wonchechesney, Dani Olmo fitness we kuva umwaka ushize w'imikino n'ubundi ni ikibazo asanganywe cyane. Ter Stegen umwaka w'imikino wagiye gutangira afite ikibazo cy'imvune, nubwo yari yaragihishe ariko afite ikibazo cy'imvune cy'umugongo kitoroshye. Gavi imvune amaze gusa nka ari injury prone asigaye avunika cyane. Fermin Lopez nawe wageragezaga kuhaba nawe amaze iminsi adahari mu by'ukuri. So ni imvune zigenda zikurikirana muri FC Barcelona ubona ko ziteye impungenge umutoza ndetse na nabo bafatanya gutoza ikipe ya FC Barcelona. Kubw'izo mpamvu batangiye gutekereza ise ni ibiki tutakoze neza bishobora kuba biri gutuma izi mvune zikomeza kwiyongera, ni ibiki bitarimo bigenda neza muri umwaka w'imikino, ni ese ni ibintu byizanye bipfa kubaho kubw'amahirwe make bitubaho nkuko n'indi kipe yose byayibaho. Baricara babitekerezaho, ariko bimwe mu byo basanze bagomba gutekerezaho, basanze batarakoze pre-season nziza. Baravuze ati pre-season twakoze nibyo yari pre-season yo kuduhereza amafaranga no kudukorera no kumenyekanisha izina ryacu muri Aziya, ariko imikino twakinnye mu by'ukuri ari imikino isanzwe rwose, yari imikino yo gutegurira abana basore level ya shampiyona na level yo gukina. Turuka imikino Barcelona yakinnye ya pre-season, birababaje cyane kuba Barcelona itaragaragaye mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amaklebe nibura yo ngo yongereho izindi match nyuma ya shampiyona, ariko ikaba ari irimo ivunikisha abakinnyi benshi mu buryo bukurikirana kandi bigaragara ko n'abandi mu gihe kiri imbere bashobora kuvunika. Muri game bakinnye n'ikipe ya Vissel Kobe bayitsinda ibitego 3-1 mu Buyapani, bakina n'ikipe ebyiri zo muri Korea, FC Seoul bayitsinda 7-3, bakina na Daegu FC yo muri Korea bayitsinda 5-3. Match nibura bakinnye yo kwitegura shampiyona nibura wabonaga yuko irimo ishobora gutuma ari abakinnyi imikaya yabo ndetse na fitness ihagije. Ari match ya Como bakinnye kuri Joan Gamper Trophy, ni ikipe itozwe na Cesc Fabregas, no bayitsinda ibitego 5-0. Nayo ntabwo yabaye competition ifatika mu buryo wavuga nyine kuko nibuka iyo match ya Como ntago abakinnyi benshi bakomeye bayo bakoreshejwe, banasaranganijwe iminota, nubwo Sergio Roberto na Nico Paz bari mu kibuga ariko basaranganijwe iminota, bituma donc Barcelona idakora pre-season iremereye yo gutuma batinjira neza muri shampiyona. So batekereza ko rero icyo kintu bagomba kugikosora umwaka utaha. Match nk'izi ngizi mwazikina imwe ebyiri ariko mugakina izindi nk'eshatu nziza zituma kote ya fitness yanyongera kuba nziza kurushaho. Ikindi banzuye yuko groupe yabo umwaka ushize ntibirengagize ko yakoreshejwe cyane. Samira kigarutseho ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko Hans Flick imitoreze ye ni intensity, no muvuduko, ni imbaraga mu mikinire, ni transition zihuse mu gihe baye ngombwa. Rero yufite groupe nyine itagutse cyane muri ubwo buryo kandi isa nkaho ishingira ku bakinnyi bake b'ingenzi, nabyo tubigarukeho, abakinnyi bake b'ingenzi. Uri kumva icyo kintu kuko Barcelona turayibona nibyo 11 ni beza ariko ishingiye ku bakinnyi bake b'ingenzi rwose. Barcelona ni Pedri, ni Lamine Yamal, ni Frankie, ni Diong, ni Lewandowski, nabo ngabo b'ingenzi cyane bagenderwaga. Wenda na Inigo Martinez muri defense yakiniye match nyinshi umwaka ushize. So abo bakinnyi mbwo na Gilles nubwo yageze akagira akabazo k'imvuno na Gilles nakunde yarafashije cyane mu by'ukuri, afite ibyo yabafashije byinshi. Ariko nyine muri abo bakinnyi batatu babuzemo level intensity ya Barcelona ikiniraho yabaho. Ese akuyemo Pedri, hatarimo Pedri wakinnye match hafi ya zose umwaka ushize w'imikino. Diong wagiraho akihikiruko ko aravunika bigatuma ajya hanze igihe runaka adakina akagaruka yiha akeneye fitness. Ariko nyine mediane ya FC Barcelona biragaragara ko ubundi yashoboka ko yabaho Pedri atari mu kibuga. Turavuga Diong ari mu bihe byiza, ariko Diong twabonye udahari, tubona Pedri araza afatanya na Casado, mediane iraturunira kina. Bisobanuye ngo Pedri niwe muntu nyine uguma asa nkaho ari ugomba kuba mediane ya FC Barcelona mu mikino igomba kuba izengurukwaho igihe kinini. Umwaka ushize imikino yakiniye match nyinshi, aravuze ati niyo season nakiniye match nyinshi uretse
yayindi nabwo yakiniye match hafi 60 muri saza akahita avunika igihe kinini cyagiye bagera muri ya mikino bagera bakina na Euro bagatsindirwa n'uva baratsindiwe muri kimwe cya kabiri. Ariko muri rusange Pedri niwe muntu bisa nkaho byikaragiyeho kugira ngo Barcelona controle igumeho. Wajya muri attaque Lamine Yamal niwe usa nkaho yubakiweho uburyo Barcelona igomba kwagura ikibuga no gucenga kugira ngo bafungure ikibuga, bafungure izamu rya adversaire baryinjiyemo batsinda ibitego. Rafinha ni ukora ari amaruns kuri akuntu yirukanka akataka ama espace mu gihe bakoze transition zihuse agatsinda ibitego. Umwaka ushize offside trap na build up majority yakorerwaga kuri Inigo Martinez. Ubwo ndimo ndagaruka kuri important ku kamaro k'abasore ba Barcelona basa nkaho bubakiye kuri iriya system ya Hans Flick ku buryo niyo yabura niyo iyo babuzemo hakaburamo umwe babiri batatu itigaragaza weakness, itigaragaza ibimenyetso by'uko bajegajega kandi ntabwo biyubatse bifatika bahereye nibura muri Amerika ntabwo babikoze mu buryo bufatika cyane. Ubu warise Rashford bagashyiramo Ronny Bardghji ariko ntago ingufu bazishyize neza cyane mu myanya yari ikenewe. Ko niba warabonaga ko Pedri akinnye match nyinshi bakaba baratekereje no kundi mediateur washyiramo. Wari ubizi ko Gavi fitness wise nago areponda. Marc Bernard yaramaze umwaka w'afurenga ari hanze adakina. Marc Casado n'umwana ukiri muto n'umwana wagufasha ariko nyine araho wenyine undi ninde muri abo waturuniraho muri double pivot baye hagati muri FC Barcelona. Ibyo ngibyo rero bituma Barcelona gukina imikino myinshi kandi kuri intensity iremereye cyane, imvune zigenda ziza kandi nujya kureba imvune barimo bagira ese ari urimo uvunika igufwa ni mikaya mwitako ni Lamine Yamal we ni uburibwe hano muri groin hano mu mayasha ni uburibwe bwaho ngaho ariko ashobora kwangara cyane n'izindi match zitari nazo wazikina ariko urumva ntago ari gufwa ryacitse vuga ngo umukinnyi bamukandagiye igufwa rigira ikibazo. Uretse wenda Yohani Garcia wavunikiye mu myitozo we akagira ikibazo cy'imvune mwivi, ariko izi mvune nyinshi barimo bagira ni miskre ni mu matako yaba kuri na Robert Lewandowski ni mwitako we yaranayitangiranye n'ubundi nayo isa nk'iyo ngiyo. So ne Gavi yakize imvune nawe itari nziza mwivi, ariko abandi kuva kuri Olmo ba Rafinha Lewandowski benshi na miskre araho ngasanzwe. So nekereza ko kuri Hans Flick biraza kumusaba nawe ubwe intensity bakiniraho ndetse n'imyitozo revo bayikiniraho biraza gusaba ko nawe agira icyo agabanyaho kuko si kera umwaka ushize turabyibuka abwira Rafinha aturirukanka gakabye. Ibazo umutoza abwira umukinnyi tuzarenga wanyu aho umutoza abwira umukinnyi mu by'ukuri ati gabanya kwirukanka reka mubwira ibyo bintu babirenze. So nekereza ko iyo message kuri no nshuro bagomba kubijera mu buryo bwa situation na tactical uburyo bigomba gufasha buri umwe ko groupe ni ntoya akakanya kugira ngo nibura bashobore gusunika igihe runaka mu gihe abandi barimo bagaruka. Otherwise imvune zishobora kuba nyinshi mu gihe kigiye gikurikirana ko na Leandro Barda ivuyemo nundi yayijyemo mu gihe kitarambiranye. So nekereza ko ni situation yo kujera kuri Hans Flick ariko tactically yewe no myitozo akoresha abantu basore hariya kuri Ciutat Sportive. cyane cyane ko amakuru ava muri Espagne arambwira ko ashobora kuzamura abakinnyi bavuye muri academy cyangwa se nabo yaza mu minsi itambutse akabaha umwanya muri imikino imbere, cyane cyane abasore barimo ba Guile Fernandez ba Tony Fernandez, abasore nka ba Dro ba Geoffrey Tolens ndetse na ba Diego Kochen bamaze kubona iminota mike muri iyi saison, cyane cyane nk'uyu muvandimwe witwa Dro amaze kubona iminota 45 mu ikipe ya mbere, hanyuma umuvandimwe Tolens amaze kubona iminota 38 muri progresso cyangwa se kuzamuka neza bari gufashwamo na Bojan Krikic witwa Arnaud Blanco ndetse na Thiago Alcantara bari gufasha kugira ngo abana bakiri bato bazamuke muri rusange, cyane cyane ko imvune zikomeje kuba nyinshi. Nk'ubu ngubu umuvandimwe witwa Dani Olmo Carvajal kuva 2021 uyu muvandimwe amaze kugira imvune 11 zitandukanye. Uyu muvandimwe byibuze kuva 2021 asibye iminsi 377 hanze y'ikibuga. Uyu muvandimwe byibuze mu myaka 4 n'igice asibye imikino
85 muri 252 agomba kugaragaramo, bivuze ko uyu muvandimwe byibuze 33 n'ibice 7 ku ijana ntabwo yagaragaye muri club n'ikipe y'igihugu ya Espagne. usibye ko hari n'abantu batabivuga Orumo niyahombye. Orumo is a flop. Orumo si flop For me. kweli. For me. Orumo muri iyi sezo ya kabiri No rwose flop. ntabwo- Ntacyo yatanze. Akenewe ntahari. umwaka ushize ntacyo yafashe cyane n'iyi sezo neze yaba yarabashije he. imvune Orumo ni flop wibisobanura cyane, ukunda Dani gusobanura, Orumo ukunda wapi? Dani Orumo gusobanura wapi? cyane. Orumo ni flop. Amafaranga nanjye ni yatanzweho ibiki bye ubwo Ibyo byo kwani bamwitezeho wapi ntabwo byabonetse kubera imvune. nibabura baje Ben niwe wajya gubita ngo nibabura baje. Uri kumva arahari ariko Ntahari, adahari. Orumo arakabije pe. banavunika Ese wari cyane nka match tuzamwibukira wenda ya Barcelona kwa kuno uvuga ati kabisa ziragendetse. Wari nk'ukuntu Torres yagiye muri Chelsea aba flop, ariko match ya kimwe cya kabiri bakuramo Barcelona tse cyahitewe cyo ku munota wanyu. Abantu bavata amafaranga aragendetse. Nibishaka birangira igihugu Birangira, yageze finali avunike. itwara na Champions League 2012. Ariko rwose Orumo pe. Imibare iranyereka ko byibuze Dani Orumo mu mikino 4 asiba umukino umwe mu myaka amaze muri Barca. Nibabura baje. Byibuze 25 n'ibice 3 ntabahari. ariko ndibuka transfer Umukino wo mu ye mikino 4 aba yagiye rwose umuvandimwe. Sije ko wenda Transfer ye ariko ijya Orumo kuba- rero ngiye transfer ye. ijya kuba Imeze bimwe mu nka- byo twagarutseho cyane aho twari turi twasesenguye uburyo Barcelona ubundi igomba guteganya ko izajya imubona gake gashoboka Iguze imvune. Bariya ni babandi ni kwa kundi. Ni kwa kundi uhura n'umwana uri gusimbuka ukagira ngo azasimbuka n'urukiramende. ni umukinnyi ufite Wagura wa karite mwana ugura umukinnyi wo muri competition si benshi baje bagatanga umusaruro. Abakinnyi bo muri turunwa ba James Rodriguez, ba David Ospina, naho ntabwo byoroshye abakinnyi bo muri competition. so Ni nk'uko amakuru- wabona Guerrero Mocho ukavata imonye umunyezamu. Ochoa. Cyane cyane ko muri sezo ya mbere muri Barca Dani Orumo yasibye imikino 17 yose. Ni umusore w'imvune rwose, ntekereza ko nayo mu bintu bazavuga ati ndabimenyereye, aza ko batera urushinge. Bamaze ku- Aziranye n'abaganga ba FC Barcelona kuruta ukuntu aziranye n'abakiti manager. massage rwose arayikorerwa ihagije ngo Dani Orumo n'imvune. Twari dukomeje kuri Robert Lewandowski wagize ikibazo rwose mu itako rye ry'ibumoso. Izi hamusungu injari ntabwo barisa nk'ibisanzwe, ntabwo bajya batubwira ngo amaranzi igihe kingana iki. Barakubwira ngo imvune izaterwa n'uburyo azagenda yoroherwa cyangwa asakira. Umuntu bashaka kuyandikisha, Ariko amakuru byanze bikunze bashaka aragiye hanze. imvune yo kuyandikishamo se. ikidahari cyiza kirimo nuko ntazakina El Clasico Shayi Barca izapigwa n'izina ry'Imana. amakuru akambwira yuko hagati y'ibyumweru 3 na 6 cyumvikana Tuwari nuko ukwezi n'igice. Robert Lewandowski biragoye ko azagaragara muri El Clasico. Ikintu kibabaje ni ukuntu mbere y'iriya match ikipe y'igihugu ya Pologne yakinnye, Robert Lewandowski yari yegereye televiziyo imwe hariya muri Pologne arayibwira ngo when they talk about me they say I'm old. Ngiye abantu barimo banganiraho muri iki gihe bavuga yuko nshaje, ngo that I can't run, ngo sinakiruka, that I lack desire or that I don't work, ngo mu by'ukuri ndabura ubushake ngo kandi sinkora. Ati that's nonsense, ati ibyo ngibyo nta bwenge burimo, ati just look at the distance I covered, ati murebe ibirometero nirukanse muri iyi match, I feel good, ati ndiyumva neza. Obviously I don't expect to play 90 minutes in every game. Umuntu w'umusaza ntabura uburyo yigaruka. Ako kandi takashira ariko Tumugitegeho iminota 90 rwose. Kimwe mu bintu bizakwereka ko umukinnyi yashaje. Uretse gato Ikintu kizakwereka ko umukinnyi yashaje meretse ugahita ukomeza. Nuko yatangira gusubiza mu itangazamakuru. agatangira kuvuga ko adashaje Ubiprova mu kibuga. yajya gusoza akabikomozaho. no ntabura akananyuzamo Umukinnyi wanjye, nyine wowe. ntabura akananyuzamo kagaragaza ko nyine ibyo avuga nawe ni ukuvuga nyine kugira ngo yirwaneho. Aravuga ati sinteganya ko nzankina iminota 90 buri mukino, ati ibyo biragaragara, kandi udashaje. ati I see football in a different way, ati ubu umupira nkubona mu buryo butandukanye, but once I'm on the pitch, ariko igihe ndi mu kibuga I know I can handle it, and age doesn't make me much difference because I'm still physically fit in training, I still stand out. Ati igihe cyose ndi mu kibuga mba mbizi yuko na imyaka yanjye mfite uburyo mbijera, mfite uburyo mbikurikirana, ntago ntuma hagaragara ikinyuranyo kinini hagati yanjye na bagenzi banjye. Ndacyahagaze neza mu buryo bw'imbaraga no myitozo, ndacyakora neza. Ahita yongera ngo it's not as if I have disappeared,
in that sense I feel I still have a lot to give. Ati ndatekereza yuko muri ubwo buryo mbigarutseho ndacyafite byinshi byo gutanga. Abantu ntibakabifate nkaho nagiye nkabura ati ndacyari Robert Lewandowski. Ariko ikiriho nuko ku myaka 37 imyaka 36 ishyira 37 kuri level Hans Flick akinaho umupira we. Kuri level y'imbaraga umupira nyine wa Hans Flick usaba. Sibyo hari byinshi uyu mugabo abatatanga kuri urwo rwego, kandi imikino yariyongereye. Ikipe y'igihugu iramukeneye Kai Karifia. Barcelona irashaka ko muri Champions League yitwara, muri La Liga yitwara, muri za Copa del Rey abahari, muri za Super Coupe abahari. Kuri izi mbaraga za Robert Lewandowski hari igihe usanga nyine abantu nk'aba Cristiano barabijeraga kuri iyi myaka, ba Messi barabijeraga kuri iyi myaka, ariko ntago bihira buri umwe. Cristiano ni umwe, ntago bihira buri umwe. Cristiano na ba Messi ni umwe.